APR FC ikomeje gutungura abantu benshi cyane, ikomeza kujya gukoresha tekinike zo kurwaza abakinnyi, zo kuvunikisha abakinnyi, bagatangaza ku mbuga nkoranyambaga zose ndetse no ku makuru y'amaradiyo agiye atandukanye ko abakinnyi barwaye kugira ngo babashe gutungura adversaire wayo. Ikipe ya APR FC yari yavuze yuko Jabel Manishimwe, Ruboneka Jean Bosco ndetse n'uwo bita Casemiro bose barwaye, bafite ikibazo cy'imvune kizaboneka mu mukino wa Rayon Sports bahuremo kuri uyu wa gatatu mu gikombe cy'amahoro ku mukino ubanza. Ikipe ya APR FC yaje kumuboka isanga Rayon Sports ko Rayon Sports yari yakiriye umukino. Ikipe ya APR FC yamanukanye intwaro zose uhereye ku izamu Ishimwe Pierre, Nsabimana Zidane, Rwabuhi Placide ndetse n'abandi benshi cyane. Ikipe ya APR FC yongeye gutungurana ikora nk'ibyo yigeze gukora Rayon Sports mu mwaka wa 2020 irwaza Manzi Thierry ndetse na Sefu. Ese ino kipe ya APR FC ikunda gukomeza gukora ibi bintu? Ese mwebwe mubivugaho iki? Amakuru ku buryo burambuye ni kuri ino channel Amahoro TV. Turagusaba gukora subscribe. APR FC yahuye n'ikipe ya Rayon Sports kuri uyu wa gatatu ku isaha 9 bakina igikombe cy'amahoro. APR FC nkuko twatangiye tubabwira yazanye intwaro zose, nako Rayon Sports intwaro zose yaje kuzikurayo. APR FC yongeye gutungurana, yongera kurwaza abakinnyi, yongera abantu bongeye gutangazwa no kubona yuko bari mu kibuga. Ikipe ya APR FC ese iyi tekinike yayo kuki ikomeje kugenda iyikoresha mu gihe izahura na mukeba w'ibihe byose? Ikipe ya APR FC ikomeje kugenda itungura abantu. Byaje gutinda rero, isaha zaje kugera, Zindana Nsoro aza guhamya ifirimbi kugira ngo izi kipe zikiranure. Ikipe ya APR FC yatangiye isatira cyane, dore ko yaje no kugera imbere y'izamu ikajya hisha uburyo bwinshi bw'ibitego. APR FC ntabwo yaje kubanira abakinnyi neza ba Rayon Sports kuko uwitwa Leandre Willy Onana baje kumuvuna kugira ngo abahe inzira yo kujya banyuraho. Ibyo ngibyo byose ntabwo byabashije guhira APR FC kubera yuko Rayon Sports yaje gukomeza gufunga, ari nako APR ifunga umukino wakinagamo hagati cyane ku buryo nta kipe yageraga imbere y'izamu ry'indi. Igice cya mbere cyaje kurangira APR FC inganyije ubusa ku busa n'ikipe ya Rayon Sports. Icyo gihe ubwo abakinnyi n'abatoza bajyaga muri kampo, abatoza bakajya gutanga ibindi consigne. Byaje gutinda ko minota 15 gusa baje kugaruka mu kibuga, bagaruka na mpinduka bigeze bakora. APR FC ikomeza gukinisha abakinnyi bayo, Rayon Sports ikomeza gukinisha abakinnyi bayo, ari nako umukino ugenda unogera ijisho gahoro gahoro nubwo watangiye utanogera ijisho. Ikipe ya APR FC yakomeje gusatira cyane, ari nako abakinnyi bagenda bakora amakosa ya hato na hato, abakinnyi bakagenda batakaza umupira. Ikipe ya Rayon Sports nayo niko yagendaga icishamo ikataka, ariko ikipe ya APR FC yari yingiye umutwe Rayon Sports kubera yuko uwitwa Ishimwe Aniseti bari bamushyize ku ruhande gatoya aho azajya ahura na Noze kugira ngo amubuze kuzamuka. Ikipe ya APR FC ntabwo byaje kuyihira we na yo na Rayon Sports ko byaje kunganya ubusa ku busa umukino urangiye iminota 90. Ikipe ya APR FC ikomeza kugenda itungura abantu cyane. Wowe iyi kipe ya APR FC n'ikipe ya Rayon Sports urabiha amahirwe angana iki? Ese ni iyihe kipe izakomeza final? Ibyo byose no kuzabikurikira ku wa 4. Ikipe ya APR FC kandi ntabwo twakwibagirwa yuko imaze igihe idakoresha umutekinisiye wayo Lage Byiringiro. Ikipe ya APR FC ikomeza kugenda itungura Rayon Sports cyane. Ikipe ya Rayon Sports igomba kuba maso ikareba ukuntu ino ikipe ya APR FC irimo iragenda ibakora tekinike yo kurwaza abakinnyi kandi abo bakinnyi ari bazima. Ese wowe ubona ari iyi kipe izajya ku mukino wa nyuma? Ese wowe ubona iyi kipe ya Sports ifite ubasha bwo gutsinda APR? Ese wowe ubona iyi kipe ya APR ifite ubasha bwo gutsinda Rayon Sports? Reka tuzabihange iminota 90 ku munsi wo ku wa 4 mu cyumweru gitaha. Nje nari Yakaremye Abdul. Reka tubyita isaha